Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka election MDC shaking darbar thawan ke GHADC kalong ga bakruit bhana mar ka jing ai kershan jungkishnong ki thau ka klan. Haga constituency war west ki bakan thop ekishnong darang shnong pdeng dauki bakur lamin padu amkoi nong bare rim nong bare linter khongla amutong maulong bar kiwe Kawar West amlarem kadang khatsan teligi polling station baru MDC menta ude head potmi MDC na kaseng NPP. Menta katega constituency kaladan bungut ki kertong khun banet shaki election MDC hajar arpsan. Jongka JHADC ki bakan thop ya umashlur lamin na ke UDP Matrebo Rahul Suchen kertong shimet umabat scam hayong VPP head potmi NPP. Ki kertengi khun ki election MDC ha amlarem civil subdivision war jantia West Jantia Hills District kila don na ka jongkathong ka nongrim batba kila let shakish nong ki thau banit pinsngo ya ka juban lak jongki Nagaliang umatrebo Rahul Suchan kertong shimet na kasyam umaulenai ubade utraish nong na darang uyathu ka jing khun MDC na war West ka dei bokla yo I Baga GHADC menta kala don ha ICU barkam ler kam shu don wat tangkaway kabel baki kren kentau haki post nem balalen. Uang baula yo iye ka GHADC haki khnai snem balen ba ulong kum unong yalam ki samla puri Jantia Student Union ka yung dorbar thawan ka Jantia Hills kam ai jingmentoi ki pai ba henrei u ai jingero ya ka GHADC ka dei ka batrai kam bat shna ya ki bil. Bun ka jingtmu baka thong jonga ban dangal job kumu MDC namba ka jingkershan jong ki pajba kiba iet kiba sotunat bagi basania ika kiba ngaron bentah kami lang salang na kapor bar nga ka JHDC hi kama pi bentah ka de lupa kabal ayap kabal don po ICU dekan simpor yang kiba kada ngi poi ka thong kiba thmai ben sajit kum ki MDC te kan simpor kiba arsnem pendem ya ka district council kumba nga ya mentah hari don kambat dia ki polok MDC le ngi poi ka thong kiba start kiba simpang bat kiba suthu ikaan kiba kumno bentai sa sisi ni district council kumba pi mentahi ke jinglong jingman jong district council ban ka wairo kaan kiba ki syong perkhat ki MDC kiba adep kumba ngong ila banong ki sitting MDC ba teng session ni bakut ang spok asan minute kumba pi ko kubor kiba atho bat ke jing mut ke jing perkhat ki jonga kalong dang sajit kumutau MDC gidon kamru ke live session mempenish kiba wai to MDC bala banyasat na mentau jong pajba bat wai to MDC uba keren ya kamat ya kejing jong pajba bat kumju wai to MDC ubala bansnai ka an banthal ka an ka ban ngala banong ka ban perking ani ban penskem susu ya kata ka hok long try man try ko jongi ba pi mentam don si sinruk bangi I ba session kalong ga batay ka session ka ba yo jimutoy pajba Tirang apoy sa katong kawing ako bandong ba ka session ka live session ba upay ba ay baro uni lang ba ki social media lang ba ki news channel ba kumno ki MDC ki perform ki keren naman ta hok surupad ba tingi pi kumu melam singbalang haki slam ki bladep kandai tli ki stem po singbalang kalau ju persang meni keren begini ki angla bandong ki doktor ini kita kinong punkia daga bagita ki dawai ki kembat ki ba kumba kalong kamariang ka tanrai jong kini ka hanjungi ka don ne kumbong ka jala ki ka beri nyotrap ka don ki kembat ki balong balak menkhia ti kita ngi khot ki traditional healers akitin pareng ngalaju persang menilam ki syakini ki bun ki conclave ngala bandong ba penyat ka tata steel ba penyat ki we pat ki big ngala bandong bahek kita ki organization ngalaju persang menilam mepeni syaka partai ba kumno ki don ka sap menkhia lambang kini ki kombat kumba ki jingthung jingtap ki badon hapok ka beri nyotrap te ladang apoi sa kathong kumu MDC tanggawi nga kwa banong ba hidon kam ya kini ki traditional healers kita ki kinong penkhia ki ba penkhia daga rukom tanrai hidon kam ban promote ban tenrong ya ki maka partai kan itu bagi don kam ngasutu bagi don kami ka jaka sumar maklong karpang ka ba itu hi da ka sarkar te naliang jonga dalong sya kumuta nung hikmat te kakwai banyarap long yakini ki perlok kiba tray kin kakam kai kumbang ong hi pi ka HDC kadai kinong mikmat kiba ngamong baki biang ni kimbiang hanrei ka kam trikam khambun ban ki HDC
ka GDC nata ka daw ko pelong ki na samla ni ki samla rang ba bani bani ransan hang ni election kalong bangi I ba ka GDC kala don hapo ICU menta idon kam ya ki ba start ki ba shempang ki ba suthu ki ba tip ya ka an ba kumdu bentai biang sisi ma pendem ya ka tai ka council ko don hapo ni hapo jantia ka jungi hi kom balong hi menta phini ke wa ngot hi kam dei ka project ka bara bu full stop ya ka yang tengah company baga sarkar kala squash ni kala penduk dia yang menta podios ngau kui ka order ka sarkar baga mi baga ndong ba ka wa ngot project hydro project bakal akut bala pendam no ya ka te kumba ki pat ba hi kermen mungkin kersan yang baga ndong tau samla ban mi khmat ha po council te ka ban kong mar mi ba im sini kathan riwar ka jongi ka wa ngot ka di ba jing im ki pat ba bakari nang kong do pun kam ya khulom bod usil jong aku MDC ban dawan ka sarkar mador ban penduk pendam sunan ya kini ka umot hydro project ban nengkong kalong bang dan kam ya ko vot si vot kata kedai ke jing shania bat khamtam gina bentong ba ka roy ka par ke jing pen scam ya ka siap bat khamtam ya ka jing pen bha bat ke penek ya ka rti dustur ke jungi te ladang yo ke si vot kalong balang ka job kumu MDC kata ka norim jong ka scam namar ki paj ba ki shania ka norim jong usamla le jong usamla rang ba uba ki paj ba ki kop ki iman ban penjob ka ni election MDC Tribor lesi kedon ke jingye ya ki pai ba jong ne kam laran namwar ke jimbom terkem bha jong ke GHDC khamtam bagini bakade haka border area prangka India Bangladesh tu pidon ke jim perkhat ban isne ki pai ba kedong ka thanyu sene bakendon ke wei ka na kana ka senat terkam jong ka kong ban pej ya ka hi pateng ka jing register ki jaka puta nakapor na kreni ki rensan ni lap election ni kalong ba kumu MDC dan lang kumu MDC ngala pendong haki haunu sem ajar husan lagi paj ba ki kop saya nga ben long utanomi khmat kawai hi nga wa pendong bang nan persang mon rai ka tanat rekam jong ga JCDC hapo Amrem subdivision nama kedon lagi constituency ni ngala South Li ba ka tai ba snop ba ka Jawai South Jawai constituency hentai tiladang apoi hi ka thong golong bang kular ki paj ba kalong ba ni kum ki MDC nang South ki constituency gim dei banja na ka constituency na ka ni ka thanwar jantia ka jungi bagi dei bendon ka office ka snat rekam rajong bat bensuk yo paj ba kham tam ki doloi malawan ong ki rang bas nong gibi pa ki khun samlag ban kam ki certificate na ka district council ki ban kam shu bri jawai na ka bai kali ka rem palan tengiran kam na ka snat rekam ka wei kata terkam kawai jong district council hapo amrem kan pensuk sibun de khamtam mi kalai kawan ke bai kali ke bai yat bai yeng jong kinong snong jong ke war jentia bro kawai te kata ke dei ke jing persang jong ladang job kumu MDC hakani ke snem ajar pesan pi menta na ta daw yi kren ni kani ka por berwan ra no ya kata ke jisat terkam jong ke council sejan kini ke border area jong ke daw kolong bangi I bagi bun di put nglam long di jaka ki puta kidon kam mardo de registration wan pun scam ya put usa mengkong ba ar kolong ba ni ha ben petro ya kini ki don kini ki ong ki mender ni kita gwan sa seni tak kisnem kilas dang mensim wat ya kejat ki jongi ki war jentia ni kita ki wei pat nglam long ke kejat jong bri ni trap jongi te ngala benong ba ni hap kum MDC na long kum MDC ni hap don kam ban wan ra ka an ka bakhan ka tadi ben snai ka klandil ni pelong ya ka kum ka ak ban khang persya yanu ban sim ya kejat ya kenja ka jongi Namar ada kisim hidup ka hok kejongi bat na kapor ada ki maki kisim ka jat kin rung sesong sethaji lam long hadu rung bas dong nata kadaw ni dah ban scan ni haban pet thu bnia ba bau wei uta bade sha ujat kur ujongi namar midon kami ka an ka baskem bat ununu bokwa ban sim ka kur ununu bokwa ban sim ne ban pediang ya kata ka kur jong ni ya ban pej ya kata kanong rem jung ban ya ban aibor ya kirang bakur bakin itu ya kini ki brio ling baki durki na kaliang ukertong ke UDP umaslur lamen udai utrai snong na snong pedeng udan ban ong baki election MDC Haji HADC kalong kabadon kambang lara ujop unai jasa ikian account umaslur lamen upan nagipat ba ban ai jing kershan yu ban pet iki jing jungki khamtam kipat kaput baki ya kendo baki shipai ya dari Haga biadai baka riti duster ban pene eka sensyar kadar shushu ka jeng baka council ka ya kendu kadai ki nong tray namar ka bainong jengki baki du. Tikana kapor suya ka jeng kersan
ti ki pajba jong ke 3 War West konsensi ke jong duduk manmai manpa ki mbodoro entai berterma suya ke jingkersan ti khamtam ti ki prokur prochat ki lamin ke jong khamtam ki hun ki khnoi chu ki jingkersan nya ti kena ke ganti ti kena ke election MDC ya or pemitarik ufeb arajar arfusan kenang bahdi cupoi sekathang jong ke jingjob te akublei sibau semandar dia katamon kata diang na benta cukersan hanya tikena ke election MBC arajar arfusan kenang ba ya or furiatrik ya slok result hadi cu poi sekathang jong ke jingjob hadi cu karalang baroi kami 3 War West konsensi ke jong dunai tukang kublei sibau sicar baroi kum jinjang ti janga ngalapan jingkersan ke pajba ladangan lo ya ke jingkersan ki ndala poi ke jingjob dan sepoi ko disengasil ban ya saj nda benta ke kendau ke siap ke riti ke dustur nangta dan gile kat bala ban pej kit ban ba nda benta karoi kapar ki imlang salang hidup kisuk kurang dia kata jing tunggu ke jingkan janga kat kum gejing sem jangan kalian di pajba dan hateng ke dan gejing harassment minta ke pajba ke besong haka than bodar jangi na kalian ki BSF na kalian border force BGB ke bolong di nagalang bodar nangta ngai dan hateng ki beri sem jing haka yat ke yen haka rung kami haka lintik bodar ke jengki khamtam haka khai ke paten ke jengki dan sibun gejing pentut lengba kini ke BDR kini ke BGB bat BSF naga di India de yang kata daw nga kentu na kibar ki bahalor bikin page na beta ke jeng ki pajba bodon sakathan ke bodar area ke jongi nadu habaro silinter ke bodar na kerpat je kibar ke bahalor bikin ai ke jeng kersan na bikin ai ke jeng yada kerpang na beta ki pajba besong sakathan ke bodar ke area barok ke we kat kum ke jeng page jenga hakini ke sansnam ki balai kum ke district council ngam sem lai kandan ke ban kintau ya ke polisi lana ka an ke ban penskem ban penjada na benta kari ke jagan ri kucing ke jinja leti ke janga kat kum ke jingsem ke janga kum apa district sil rupiah kum ga jingsem jing jangkin nangtre ke dan apa jang ke district sil ya ke tulap ya ke tulap khamtam bara ke district sil dan apa jing krisis lagi yang kata daw ngai dan bun ke jing tuna lamba sensar ke hadar apa ke district council ke jami kat kum ke jing bat ke jingsem janga ke JHDC bat ke HDC ke per bak labak ke rukam trikam ke jangki ngai kum ka fon bawan direct funding na ke sarkar kemuru ngai ke khamyo apa ke HDC kum ke JHDC kan kham sadin unjur ngai ke jing trikam janga ke HDC bat ke JHDC ke per ke wona ke we namar ke kham trikam ke HDC ke JHDC kalong telot khamtam ke jing trikam jengki kunjur ke ban thau si ke polisi bat jaka an ke kanun ban te ya ke ban pengklan ya ke beriti ke distur ke khamtam ke bege ando ke siap ke bakham kodor nga ke dei ke nongrim nandas skem ke nongrim ngadon kata ke jingkermen ke sibut ne ke arbur kalong ke ban la ban penjok dengan sekathang jingjob abang lek seki pajba ngelek dakan nongrim ke baskem ban la ban sular ke pajba kumbang alo kular ke basdang bat hadu ke bakut dengan kemut kan bat ke jing kular berkata ke long ke nongrim ke jangan nak kalian jangan ndala poy po disukan sil po JCDC ngile ban wanra yaki an polisi ban thau rengkat bat kilok para MDC bikin ya kersan lang nang bikin la ban wanra ya ke khamtam kalian ke finance apa disukan sil ke ban penklan ya ke JCDC ang jing trekam bejangka nang ladangi telat ya ke finance ni telat nadam sedang yang kata daw nga dua nga next scam bangin la lembaga jinga trelang bat kiwe pat ke para MDC ke jingi daga lembaga collective decision ke jingi in la ban boy sekata ke benta ke ban penklan na benta ke JCDC ke jingi no persya na benta jong ke sarkar makali ke jingi baga ai ke ni plan action benta ke
Mentah kini ki company ki fair ni kat kum ki balang mentah hari ini ki lum senang dan bun cement factory ki ya ki NOC Pathar nakal yang di Sukonsil nakal yang jangan persak jor kan namar kolong kamlong ke syang kamlong be syang nia mentah wiki banjo namar ni dan ke kernet ke bandri ke 6 schedule lembah ke 6 schedule ni dan nilak ban khanglat ni khlak ke dan ke an ke bang nilak ban khanglat ya mentah ke riti ke dustur ke khamtam ya ke khandau ke siap ke jumi